Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe, kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis. Gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Kalau tuan punika Tengku ngan Yang lon tanyang rukun semayang Pulun tuan tajak penikah Dengan penolong Tengku Ya ada umum Nyopon dulu tuan Ketanya kan umat Islam Yang lon tanyang rukun semayang Padung perkara Kau lagi kaya mereka Katanya Yang pijat Rukun semayang hadangku 6 perkara Dah puasa mendai haji Di long tuan lejak jauh ke Mangat nak long tuan bulan madu Kena menang dek saudara Yang tunggu jawab rukun iman Yang lon tanyang rukun semayang Rukun semayang Leablah perkara Oh, nak balik Apa ngena belum? Jumpa kontu anti tengah. Bapa Kau nunggu mai Semayang lihu padung rakaan Nya ni kapala Kadua mula Aduh, berakaan. Hei dengku Taknya menabu lu semayang Nak ada kata dia sudah lu semayang ayo Nyo keban hai saudara-saudara lun Menyo getanya sibuk dengan dunia Dua tu akhirat Ada akun pepatah getanya urut Aceh Bu belele Ungkot bercucut Dunia pi guna Akhirat pi guna lundut Hara dengku mae Nak tuan dengku Cina ron lung penikah Nak lepas lelah pun maksud Tapi Rona harus menjanji Benentem merunut Dan benentem tegakkan solat 5 buah wadah dalam siwuruh si malam Dan puput yang disuruh Dan puji segala yang terharap InsyaAllah dengku Boleh Lu menjanji dengku Akan lu benar mandu Nah jiat lu deng di kerung semayang Pura ke Ya, imam dengku main Kau kara nak orangnya Bandung Dino katanya kajian dan melangkah ke dek ubale Mengajit dan lanjutkan ajaran nikah Orangnya akan